que mon chilulu zabeto que ngunza que mon tradition zabeto tradition kémite que ngunza ne découle pas du christianisme que ngunza tradition sataka kama sanga saga byoko kalupande ngunza za busengi byo bya kinzeza bibaluna tinanjole ikalekela kiminu ya benobele bya kikwapi bya nkumba nguti bya tegabanima nchango kingunza lutekele cho kunga c'est bien takantomo kingunza chaba tekele pyo mbonguti manque de connaissance et de vision, manque de conviction. Nzambwa bonga kabaje ya kubusabusa samuba kujikotanga changu batata na mama bobu tushiri chitaseno nguluza jingi tasanguluza jingi Ansaiko Nsai kakeseko par conviction de kotaka. Par conviction. Par conviction. Kingunza kabate kaka kyoko. Kingunza kaina compagnie ko zina kaina société ko. Mukingunza kapova minaka moko. Wamana tomba mouvement mukingunza tizabeti bumbaki ko tsamo. Okonsa bumbaki bugani bwivi. Ubwivi ukota bugani bungungu. Bungungu byekani bigaga bimpangula nabiyoyila ukakwe bonge mpamba ke moteve pour épater la galerie kingunza tampeve kama na vida kina kitolisa la bête telle la kikalolo c'est une espèce en voie de disparition un ngunza qui guérit avec de l'eau on a quoi encore au c'est en voie de disparition bête ka tushidi bête ta bana ko ina mpasi ko tikwa bangoza ba yigiri musasambe il faut yandi dame marikas mona to il faut yandi dame marikas mwana mwatu ngala yugo il faut yandi dame marikas kingunza ka beto mu mamba ni boba to alsila mumpeve ya longo mumpeve ya longo moko ce sont des implants dozena charisme zena tala chenako ukunato mbabi biyoyila ko